mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu Songate in zain chibai kan bu ka cheu okas ni kwa thole ni ani a dam taka inom theu kan be se tun lai chu China le Taiwan boruakin international politics alu akhata kan puang lo thei thin lova lelama Ukraine le Russia anla indo reng boka Israel le Palestine chuan nithum lai anin do nuwa in ka hayan puang thei hlau mai boka khovel muntin hi aboi zauta ani ber Israel le Palestine in do na kha kan cover man ta chia lova claim han clear kir zuaila athawme Gaza Strip hi aram zaw zonga tangate chuan khovela mi puitam na ber most densely populated area ti ani thina square kilometer zathum le somruk le panga leka mi noi som ni chuang anin no ani Mizoram hi square kilometer sing ni le sang khat le somriat le pakhata zaw ni in kum sang ni le som ni le pani data angin noi som pathum po kan latling thathum lo Gaza Strip hi Islamic group Hamas tenan opa Palestinian Islamic Jihad PIJ po omve bokin Hamas te antho puyani kum sang ni le som ni le pakhat nikum me kha khan ni som pakhat layan indawa Egypt sarkar malak nazara indawna atop theita ram ani kha tuntum indawna ron irchwa chan berchu Israelin PIJ hotu basem sadi aman wangani Israeli Arabs le Palestinian te chuan Israel mi som pasari le Ukrainian mi pahni anthata poi khoitu te zinga hian Jenin district mi pahni antela Israeli police te chuan Jenin district a operation na yin PIJ hotu te hi an manta a indo na achua phata ni tuntum 3 days war a khan mi Palestinian mi somli le pali anthi mana naupang sompanga telin hliam zathum chuangan omni in Palestine Health Department chuan a report Israel Defense Force chuan indo chung khan PIJ omna target mun zale somsari an kap ti an puanga an how to me engemaw zat an thia Ralthuam le tunnel tam tak anti chebok Israel Defense Forces IDF thupuang tu Brigadier General Ran Kochaf chuan thisinga mi somthum le panga chu information an muwa thizinga civilian sompanga te hi helpol te nupuile an fa te anni ti asoya tin mi sompanga thi chan hi chu PIJ te kuttuar anni atibok Gaza Strip atangin rocket sang khat le zala an kap chuak ve boka rocket zahni chu Gaza a vekatla chuwangin civilian thi antamani ti in Brigadier General Ran Kochaf chuan a soi Israel lam hi thian omia lo maya hliam te naw tuare ro an om ve nual mai nithum layan in do nuwa Egypt chuan hun danga alo ti photo angin palai na athok le a okas ni sari khan in ka hayan puang theita ni sang ni le som pakwa November thlapo khan Israel Defense Force ten PIJ commander an thata ninga layan lo in do pha to bok khami tumpo khan Palestinian mi somthum le palian thia Israel lamero hliam somruk le pathum omin thian omle manglovani Egypt hian remna palai na thok thin lo sela chuan Israel hian Gaza Strip chunga helpol te hi akap hlum vek to inarin oma mase Egypt hi 90% Sunni Muslim omna ania an Muslim pui Gaza Strip ten an tuar lutuk lo nan a che chuak le ta thin ni berina lang Ukraine tan pui na US dollar billion khat US na peleta Zaporizhia nuclear plant chu a him lo ta riau maya nuclear put vai chuan nuclear warhead man kherangai don lova United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Zaporizhia nuclear plant be na chu demin mani le mani inti hlum na thilani ati Zaporizhia nuclear plant bom chungchanga Ukraine le Russia chu anin puton ve veya UN chief chuan international forum in AN fi angayani chu thil ti turin Zaporizhia hian
UN agency an lu theinan ma kan la atibok United States official te ero chuan Russia bom wangin Zaporizhia nuclear radiation a hlauh thon omhran lo an lo tia US Energy Department le National Nuclear Security Administration te chuan ral khathatangin Zaporizhia nuclear plant hi an thli thlai ve rengani Zaporizhia enkol tura Russia miruat Evgeny Balitsky chuan Zaporizhia mi puiten Russia lama pakai turin duan thlang dona referendum neyaniang ati RIA Novosti in a report danin Zaporizhia thunei tu te hian 100% vote mangin Russia sarkar zoman tumani voin okas ni kwa thleng hian Ukraine longchol munatangin long som akal chuak to Putin le Zelensky hi mai chana anin mu mayarin omlova Moscow chuan president pani in mu naturin engma malak na omhran lo antia Vladimir Putin arin role per president hlui Dmitry Medvedev chuan Ukraine chungchanga hian Paul dang in rol ngai lovin Moscow hian adu amudon tho atia in biak na manga boina chin fellam hi an tuipui hmel lo tlat mai Russian mi hausa Airbus manani United States official te chuan Russian mi hausa sanction list sa telve Andrei Skokata US dollar million somko man set mai Airbus A319-100 chu an man sak thuan puang United States chuan US Agency for International Development kaltlangin Ukraine tan puina US dollar billion li point panga zet apele don US Agency for International Development chuan World Bank kuta poisa hi adanga Ukraine sarkarin ami te tan puina na mangdona Ralthuam leina turero anilovang US in Ukraine tan puina suma pek le tur hi billion kuwa point pariat set atlinga chumizinga US dollar billion khatsu Ralthuam leina turaniyang United States in Ralthuam pek bel turte chu High Mobility Artillery Rocket System HIMARS ammunition missile mu timayang tichuan artillery ammunition 155mm musing sarili sanga National Advanced Surface to Air Missile System NASAMS Air Defense System silai mu tamtok tak Javelin sangkhatle 84 anti-armor system za Armor vehicle damlo enkol na turchi somnga bom laka inven na man ruale adang tam tak atel ni Pentagon in a report danin February ni somnile pali indaw nuwa changkhan Russian mi singret zet anthito US Undersecretary of Defense Colin Carl chuan tharuk chungin Russian mi sing sari atanga singriat anthia armor vehicle sang thum chuang an chan to boka precision guided missile le cruise missile po an kap na satoa an chan na sa hle ni ati Ralthuam le nun na an hlauh hi atam takhop maya an mulet nen hi chuan a in mil lo hle Putin a thil du Russian sipai ten an hlo chuak lo ati kher bok Russian force ten long range missile le precision guided missile an mandan en hian tun ma an phatalo hle ni in a langa thapui tho an tum viu lain missile an kap chuak tlem ta hlea hei hian Ralthuam supply lama an khailak na sa hle ti a entir ni in Colin Carl chuan a soibok Indo pui beiturin China a inbuatsaih ve meke Taiwan Foreign Minister Joseph Wu chuan voin okas ni kwa khan press conference na yin China chu Taiwan run turin military drill anei mekani ati China thil tumber chu Taiwan Strait che vela status quo hi thak danglam vekani ati boka hetiang ani ta ka wangin Taiwan po hian voin khan China invasion laka inveng turin silai mutak tak mangin military drill an lo nei vele mek tabok Chinese military lampoin Taiwan drill chu tuipuile van boruaka an nei chun zom reng thu an puanga Eastern Theater Command People's Liberation Army chuan Air Force le Navy te kara hian
support thatak awm theinan Taiwan clear car le a che vela training kan nei me kani ati Taiwan 8 Army Corps thupuang tu hlauh wei chuan tuntum Taipei drill hi China military exercise chan let na ani ran lova ruwa mansa anga nei mai ani ati Taiwan sipai te hian howet za ringot po somli lai chuan mangvea an mani tok chuan an inbuatsaih na sa ve hle ani US President Biden chuan Dover Air Force Base a chanchin bumi te zo na changin China military exercise hi ka ngai tua zui lem lova an theina zong in man la tiero ka hria an theina ba ka an che tero ka ring hran lo ati Biden a soidan hian military exercise ba hi chu China PLA te hian anti arin chia lo ole tuntumatan chuan khati zong khan kan du tok phot mayanga kan boruak enin international news chi rang ba ka Myanmar news te po ti chwale thoi kan tum don nia INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in za chunga kan lo me